Nemci su u leto 1941. godine predlagali ustaškoj vlasti da vodi bolju politiku prema pravoslavlju, a u smislu smirivanja zločina, smirivanja ustaških akcija protiv srpskog naroda, a u okviru globalnih nemačkih planova, strateških planova na Balkanu, odnosno prema njihovim planovima za rat na istoku protiv Rusije, protiv Sovjetskog saveza. Prilika da Nemci utiču znatnije na ustašku politiku, na versku politiku ustaške države je bila 1942. godine sa njihovim zahtjevom da se organizuje crkvena organizacija za srpski narod, odnosno da se stvori nova pravoslavna crkvena organizacija, Hrvatska pravoslavna crkva. Ideja ili prvi pomen termina Hrvatska pravoslavna crkva nastao je 1871. godine. Eugen Kvaternik ga upotrebio, jedan hrvatski političar, pristalica ili saradnik Ante Starčevića, duhovnog oca ustaškog pokreta, ustaške ideologije. Ideja je bila da preko pravoslavlja u Hrvatskoj, da se srpski pravoslavni narod, da se na neki način denacionalizuje, da se pretapa polako u Hrvate preko vere. Realizacija je usledila 80. godina kasnije, posle samog prvog upotrebe termina Hrvatska pravoslavna crkva u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dok je Alojzije Stepinac u prvom redu bio zainteresovan da Srbi postanu katolici i u tom smislu se hvalio pred kraj rata u jednom pismu papi da je za vreme rata uspeo da pokatoliči negde oko 250.000 Srba, Ante Pavelić imao drugo rešenje. On je želeo pre svega da Srbi postanu Hrvati. Tako je zabeležen jedan razgovor koji je vodio sa Ivanom Meštrovićem, u kojem je on rekao: briga mene za katoličku crkvu, neka se oni priznadu Hrvatima, pa ću se i ja učiniti pravoslavnim. I zaista 28. februara 1942. na zasedanju Sabora Ante Pavelić je rekao da u Hrvatskoj ne može biti mesta za Srpsku pravoslavnu crkvu. Tada je on saopštio da je u Hrvatskoj formirana Hrvatska pravoslavna crkva. Na čelo ove crkve došao je ruski emigrant Germogen. 4. aprila 1942. godine na rimokatolički Uskrs proglašena je zakonska odredba o stvaranju Hrvatske pravoslavne crkve. Odredbu je potpisao poglavnik nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić, a ima indicije da je i sam napisao jer je želeo da se meša on u sva moguća zakonska akta, da ih on lično propisuje, piše, rediguje, koriguje i tako dalje. Sličan je slučaj bio i sa Ustavom Hrvatske pravoslavne crkve koji je radio Pavelić uz pomoć nekoliko drugih pravnika. Nemački obavještajni oficiri su pronašli poglavara u liku jednog ruskog gauleđera, belog emigranta koji je 1919. i 20. godine iz Rusije otišao sa donskim kozacima, sa Vrangilovcima preko Grčke došao u Jugoslaviju. Grigori Ivanović Maksimov Germogen imao je 1942. godine prema jednim izvorima 81, prema drugim 85 godina. Za njega su znali obaveštajci pre rata, znali su njegove karakteristike i kada im se učinila najzgodnija prilika, oni su ga upotrebili, odveli su ga iz Beograda u Zagreb i ustoličili ga uz pomoć ustaša, uz pomoć Ante Pavelića za poglavara Hrvatske pravoslavne crkve. U međuvremenu, pored njega trebalo je pronaći sveštenstvo te Hrvatske pravoslavne crkve. Nemački obavještajci su to veoma lako uradili na sljedeći način. Uzeli su spiskove sveštenika Srpske pravoslavne crkve pre 1941. godine, dali su to ustaškim vlastima koji su jednostavno pisali rješenje o postavljenju. Ispada da je ta Hrvatska pravoslavna crkva imala negde oko 90 sveštenika prema tim rješenjima o postavljenju, međutim u realnosti to je bilo negde oko 20. Mnogi sveštenici koji su pobijeni tokom 1941. godine, 1942. godine dobili su rješenja o postavljenju po nekakvim eparhijama, odnosno parohijama. Posle stvaranja Hrvatske pravoslavne crkve trebalo je pripremiti i objekte. Međutim, ustaše su tokom 1941. godine porušili, zapalili, opljačkali, zatvorili preko 800 objekata Srpske pravoslavne crkve, što znači da je u momentu stvaranja Hrvatske pravoslavne crkve
bilo veoma teško pronaći objekte za tu buduću crkvenu organizaciju. Ja ću vas samo podsjetiti na jednu instituciju koja odista nije poznata ni u najcrnjim vremenima inkvizicije i evropske istorije srednjega veka, a pogotovo nije poznata u novijem vremenu. Naime, za vrijeme rata, već u leto 1941. godine, obrazovana je u Zagrebu jedna institucija koja se zvala Ured za rušenje pravoslavnih crkava. Ona je bila smeštena u ovoj zgradi na uglu Jelačićevog trga i Praške ulice, dakle Praška 2, i na njenom čelu je bio jedan pukovnik bivše jugoslovenske vojske, dr. Dujmović, inače dentist zagrebački, čiji je ured izdavao takozvane uredovne doznake pojedinim zidarskim majstorima i građevinarima za rušenje određenih srpskih hramova. Tako se desilo da su ti majstori dolazili u pojedine gradove kojima su postojale srpske crkve ili sela sa pravom da uz pomoć lokalnih vlasti poruše hram u to mesto. Tako su, pored ostalih, uništene crkve u Iloku, koja, uzgled budi rečeno, nije obnovljena za ovih 50 godina. Tako je uništena crkva u Osijeku. Ovi majstori su najčešće tražili pomoć lokalnog stanovništva, a monstruoznost ove rušilačke akcije je bilo i u tome što su po pravilu birali uhapšene Srbe, najčešće one iz obližnjeg logora, ili Jevreje koji su pod pretnjom smrtne kazne morali da ruše crkvu. Tako je bilo i u Jasenovcu. Ustašama je najvažnije bilo da sačuvaju crkvu u Zagrebu, crkvu Svetog Preobraženja, koja je trebala biti prvostolna crkva Hrvatske pravoslavne crkve, a za unutrašnjost nije toliko bilo ni bitno. No sve u svemu, u okviru Hrvatske pravoslavne crkve postojale, tako da kažem, odnosno radilo negdje oko 20-ak crkvenih objekata. Otprilike onoliko koliko je bilo i sveštenika Hrvatske pravoslavne crkve. Većinu sveštenika koji su priznali postojanje Hrvatske pravoslavne crkve bili su Rusi ili Ukrajinci. Hrvatsku pravoslavnu crkvu nije priznala ni jedna od pravoslavnih crkava koje su postojale.